U utorak, dan posvećen Svetom Jovanu Krstitelju. 7. novembra po novom, a 25. oktobra po starom kalendaru, Pravoslavna crkva proslavlja svete mučenike Markijana i Martirija. Podviše se dobrije od mladenstva, Markijane s mudrim martirijem, odstupnika Arijani izložiste, nevredno sohranše pravoslavnoju vjeru, Pavlu posledujuše mudrom učitelju, tjemže s njim obrijetoste život, jako trojici pobornici izrjadnjejši. Sveti mučenici Markijan i Martirije živeli su u vreme vladavine Bizantijskog cara Konstancija II. Markijan je bio čtec, a Martirije i pođakon pri Sabornoj crkvi u Carigradu, dok je na patrijaršijskom tronu bio Pavle Ispovednik. Ova dvojica svetih ljudi bili su svedoci nepravednog progonstva carigradskog patrijarha Pavla, koje se dogodilo pod uticajem pripadnika Arijeve jeresi na dvoru. Arijevo jeretičko učenje ne priznaje božanstvo Gospoda Isusa Hrista. Mada je ova jeres bila već osuđena na Prvom Vaseljanskom saboru u Nikeji 325. godine, ona je i dalje unosila smutnju širom hrišćanskog sveta, naročito u Carigradu. Njene pristalice, bliski vladajućem dvoru, nemilosrdno su progonili pravoslavni narod i sveštenike. Jeretici su tako prognali u Jermeniju carigradskog patrijarha Pavla i zatim ga tamo mučki ubili. Za to vreme u Carigradu su sveti Markijan i Martirije neumorno opominjali na opasnosti od Arijevog učenja. Kako su njihovi mudri argumenti smetali veoma uticajnim jereticima, dvojica Božjih slugu ubrzo su se našli na meti progona. Isprva su jeretici pokušali da ih privole mitom i obećanjem dobrih položaja, ali kako su čuvari predanjske crkve Hristove u svojoj veri ostali nepokolebivi, bili su osuđeni na smrt. Gospode Bože, koji si nevidljivo sazdao srca naša i koji sva dela naša ustrojavaš, u miru primi duše slugu tvojih, jer za tebe umiremo i kao jagnjad na zaklanje ti se prinosimo. Radujemo se što život ovaj takvom smrću napuštamo, imena Tvoga radi. Udostoj nas da života večnog budemo pričasnici u Tebi, izvore života. Dok su se tako molili Bogu, sveti Markijan i Martirije su posečeni mačem 355. godine, a Arijeva jeres ponovo i konačno je bila osuđena na Drugom Vaseljanskom saboru u Carigradu 381. godine gospodnje.